Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sni poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pangman lagas ki senjain. Nadu ka por khandai PJ, hadu kan RPG. Kajin mu jong kan ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sni poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas ni poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sni poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ke certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome to watching Don Bosco Media Network. This is Monali Saurumbai bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are MNREGA 100-day labour scheme to be implemented in both urban and rural areas. Meghalaya Embry Workers Union demand termination of GVK Embry in the state. Meghalaya youngsters to participate in the 48 Junior National Aquatic Championship 2022. And Sindra Jowai releases the museum on wheel as part of Bed and Come celebration. And now the news in detail. On the 11th of July 2022, Chief Minister Konrad K. Sangma informed the public that the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act will be implementing the 100 days labour in all areas, urban and rural as well. Shri Konrad K. Sangma informed this in the presence of the local MLA of the area, Hamid Sondoling, Shri Taibor Pathau, Maulai MDC, in a meeting held at State Convention Hall. I'm very happy and I must say I'm satisfied to see today that a very important issue which I have been communicating and discussing with all of you. So many of you have met me personally, many local leaders have met me personally, demanding that this should be clarified and the census towns should get the MG and REGA. It is with a great sense of satisfaction today that I stand here that Government of India has agreed to give the census towns the MG and REGA benefit and the scheme. The Meghalaya Embry Workers Union held a meeting on 12th of July 2022 where the members present unanimously decided to give the government of Meghalaya 72 hours in which to terminate the tie-up with GVK and Embry in the state. Speaking to the media fraternity, Ms. Microlinas Emle, president of the union, said that the service rendered by the 108 under the GVK continues to degrade day by day, which hampers the functioning of the Embry to a great extent, preventing patients from receiving proper care and treatment at the right time. Till date, the government continues a stony silence on this matter, she remarked. Di nakalang jungi ni aipor ya kesorkar mentas namal katne hatu bangi fight hakalas ni aipor kesorkar artayo. Di kani ka jingle jungi ka mentakarai ka bangi sim kum ka house kum ka union hi hadin jong ka general meeting ni sim ka rai ba kamding syuk ka jing bakala ka jongi. Ni aipor ya kesorkar ba tam nyo ku ar kenta na khibet minmet ni kanya kata nyo ku ar kenta na din kan ar biji shibet minmet hadin light ni la da kesorkar kam khot yangi lani kam le ya ka ege ka badon kam. Di nakalang jungi ngim bansi ngin haplet da ka strong agitation kata ba ngin stop ni kanang service ka jongi.
On the 11th of July 2022, the Meghalaya Swimming Association conducted a selection test for selecting youngsters of 17 years of age and below to participate in the 48th Junior National Aquatic Championship 2022 to be organized by the Swimming Federation of India in Odisha from 6th to 20th July 2022. Khubor Na Ka Jylla one of the largest contingents. Minum ikram state ki bahe, and the state ki baret. In the northeast, kita tentang Tripura, Manipur, Assam, but Meghalaya, southeast states. So he has been a great instructor for me. He's been very friendly. So I never had a passion for swimming until my dad. He introduced me to swimming, told me to try it out if I liked it. So when I tried it out, I started liking it, having fun, and then I introduced it to my friends, and all of us, we started to swim. So now I want to represent the state and win a medal for Meghalaya. Thank you. The Arts and Culture Government of Meghalaya, in collaboration with the Sin Rajawai, inaugurated and released the Museum on Wheel at Yau Musiang on the second day of the Bedin Clump celebration. The wheel depicts aspects of the 50-year journey of Meghalaya and the contributions made by the freedom fighters of the state. The Bedin Clump rituals began on the early hours of 11th July with sacrificial rites at Atnar, followed by the participation of devotees in the ritual to ward off diseases and illness. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course bakar pang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai piche, hadu khan RPG. Kajin mu jong ka ka course bakar pang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan she ki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ki batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ek certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome. You're watching Don Bosco Media Network. This is Monli Savrambai, bringing to you the Salesian news across the globe. Hello folks, glad to have you join us for the 112th episode of Salesian News Asia Pacific. I am your host RJ Brian of Radio Salesian 90.8 FM, the voice of the hills, the first community radio of Don Bosco Asia since 2016. This show is brought to you by Church Art Kolkata. East Timor Vice Province marks phenomenal growth in 6 years. Father Julian Vieira reports from Delhi. The Vice Province of St. Callisto Caravaggio, established in 2018, numerically largest among the 10 Salesian Vice Provinces around the world, has 168 professed Salesians and 25 novices. There are currently 66 priests, 1 bishop and cardinal, Archbishop of Delhi, 10 perpetually and 9 temporary professed Salesian brothers, with 12 perpetually professed clerics and 17 temporary professed clerics
and 25 novices. The Timorese Vice Province has 29 students of theology studying in Australia, Italy, Portugal, and the Philippines. While there are 2 Salesian brothers in specific formation in the Philippines, there are 11 conferences in specialization in Portugal, Indonesia, Italy, and Belgium. Timorese Salesians also reach out to the other countries like Japan, Australia, Portugal, Argentina, Mozambique, Italy, Belgium, Ecuador, Mongolia, and Indonesia. The Salesian youth movement is working closely with Salesian family groups such as Salesian Sisters, Cooperators, Past Pupils, and ADMA. Pope Francis declared 2025 as the Jubilee Year. Church Art Kolkata offers a fitting inspiration to the Jubilee Year with its collection of life-size statues, 14 Stations of the Cross, 20 Mysteries of the Holy Rosary, Lives of Saints, and innumerable murals on the life of Jesus and liturgical designs to embellish existing church doors. Also available are 10 panels of St. Francis of Assisi's Canticle of Creation to testify your institution's green commitment. For hassle-free professional service, contact Don Bosco Past Pupil by email churchart.kanguli@gmail.com or WhatsApp, Telegram, country code 919831020945. India Iconic Youth Centre recalls 100 years of Salesian presence in Don Bosco Square. Abigail Karmalim reports from Shillong. The Don Bosco Youth Centre, located at Don Bosco Square in the centre of Limekra, though established in 1983, dates back to the 1920s, where a 2-story concrete building stood. The Don Bosco Youth Centre was officially opened in April 1983 under the Maltese Salesian Father Joseph Cilia as its first director to empower youths with employable skills to enter mainstream job market. Today, Don Bosco Youth Centre offers 47 different courses in computer and IT courses, media and its technology courses, vocational skills and other soft skills like beautician, tailoring, vocal lessons and others, training over 10,000 students every year. Since 2021, it is also the home of the Don Bosco Media Network local television, the only channel in Meghalaya state that runs TV programs from 8:30 a.m. to 11 p.m. Vietnam 60 cooperators from 3 centers get training. Father Augustine Phuoc reports from Ho Chi Minh City. The Salesian Cooperators of Vietnam organized a second training session for cooperators and candidates on Saturday, the 2nd of July 2022 at Don Bosco Cloud Center. Participating in this training were nearly 60 cooperators from 3 centers, namely Mary Health Christian, Đà Lạt, Alexandria Đức Trọng, and Vaxiglia Bảo Lộc. Accompanying them were Brother Martin Bùi Văn Luận, Provincial Counselor in charge of the Salesian family, Father Anthony Nguyễn Anh Tuấn, Rector of Don Bosco Tân Hải Community, member of Vaxiglia Center Bảo Lộc, Father Joseph Nguyễn Trấn Hưng, Rector of Don Bosco Đức Huy Community. You are listening to Salesian News on Radio Salesian from Salesian College, Sonada, Darjeeling. New Zealand Samoan mission pioneer Indian Salesian dies at 90. Father Ambrose Pereira reports. Kerala-born Indian Salesian Father James Adayadiel died at the home of the Little Sisters of the Poor in Auckland, New Zealand on the 22nd of June 2022. He was 90 years. A Salesian for 66 years, Father James came to Samoa in 1979 and established several churches. Under the leadership of the late Cardinal Pio of Samoa,
He served as the Chancellor of the Archdiocese for 5 years and spent 30 years in the islands of Savai, Upolu, and in American Samoa. In 2010, Father James came to New Zealand and served in Massey and Avondale parishes for nearly 11 years before moving into a clergy retirement home in Auckland in 2021. The Requiem Mass for Father James was celebrated on Wednesday, 6th of July at St. Paul's Church in Massey, Auckland, New Zealand. And the remains were taken back to Samoa on the following day. Archbishop Alapati of Samoa celebrated a Requiem Mass at the Cathedral in Apia, Samoa, on Friday, 8th of July, after which Father James was buried at the clergy cemetery in Moa alongside other Salesians. Australia, Sonata alumnus, ethics and philosophy scholar Father Norman Ford dies at 87. Michael Gotland reports from Melbourne. Another illustrious alumnus of Salesian College Sonata, Father Norman Ford died at Mercy Place in East Melbourne on the 25th of June 2022. He was 87 years old and a Salesian for 69 years. A priest for 58 years, Father Norman was born in 1935 in Ballarat, Victoria, Australia, and spent 3 years at Salesian College Sonata, Darjeeling, from 1953 to 1956, completing philosophy studies and graduation. Father Norman spent more than 40 years in tertiary education and research, particularly in the fields of philosophy and ethics, as a master at the Catholic Theological College in Melbourne. He had won worldwide recognition for his scholarship in the field of bioethics, had an outstanding publications record, and was a regular participant and invited speaker at international conferences. Father Norman also was the foundation director of the Caroline Chisholm Centre for Health Ethics in East Melbourne. The funeral was held on the 30th of June at St Margaret Mary's Church in Brunswick North. So viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu kan RPG. Kajingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat ikido ki khna ki bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Ba trei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbanai. Kat ni sngi kani ka jing kani ka nyemde ki bri ki ba kamkai mo namar bele ka jing pelok kamkai jo ka sarkar ringi kala long palat. Hinyo po ar kenta aipor ka memory 108 de ka sarkar jilla menweng ya ka GVK bat ka sarkar kan penyat hi ya kani ka 108 kenang bakipat ba kinyo e ka syakri ka bapaka. Habekran sikilat patai Khubor hadin balawai ka jingalang kabalong mentaka sngi ka khat atri unai tung ar poar ka president jo ka memru ka kong mikrolinas emle ka thu ba ka union ka lashem ka rai ban sange tri kamno hadin jo ka nyau poar kenta lada ka sarkar jilla kamweng ya ka GVK namar ba kani ka GVK menta kala deko hakarukom ai ka jingshakri ya kipat ba hakajo kapor ka kong mikrolina kala kerpat ru ikipat ba bakin yai sha lang bat kersan lang ya ka jingdawa jo kani ka union kenang baka union kandang la aban beteng ban ai ka jing syakri ka paka syakipat ba ki badan kam ka jingarap hakapang ka sitom Ngi ba kani ka service jongi kadang down katang wan kisni kisnam naka jingle jong ka sarkar naka jingle jong kani ka management naka jingle jong kamdan ka jing du nong jongki ha kamde ka jing ka debit tang mapunyo nong ka company ka sarkar ka le yu hadin ka failure ka jing ong jong James le ong ba ni extension ya kani ka GVK di nakadaw ba ni lap ni daladi ha ka report ba kiyo baka kani ka service jong kani ka GVK kalong ka ba laom no kalong ka ba duna te bon ha kini ki jing duna hang ni hantai te lada ka sarkar ka lap kita ki baro still ka sarkar ka dak extend ya kani ka service ki bre ki dakol ha 108 na maka jing down jong ni service ka along palat te wat ki nok sim call ngi dadon de ki proof kini ki dor ki dari bagi shan ni bagi new ba ki katno ki bre ki kim yo akan service balai unong syamkol udan tang marway hapo floor te mental ada utu way ulik break undan nong syamkol manu ba syam kata responsibility kanya kata hakatu ka por baki call ki break ki ong na call 108 kim yo so kata kadiga yut nalor kata kin da yo makana kum nung in da le check ko ambulance ngina check ki ambulance pada undan driver undan nurse undan manpower te kadang wan kisni kadang worse in kini ka service maki break in da call 108 kim yo hi kalai nama balai kata hi kadi kum bakal ada batai hakatu ku starik ba kajing bam yo baki kol hang te kade bitang katahi baki duna palat kinong sim kol hang te hadu mentar kadang yat di kade ju ika management ti nakaliang jungi ni lathat ti ni shuong we ki ba nya sha bat ni kani kan long kasien ka bakhadu yang ni bangin hapen namar balai ladangin pen ru ka sarkar kam snap yang ni tingi ko ba ka sarkar kan le ti nakaliang jungi ni ai por ka sarkar mentas namar kat ni hatu bangi fight hakalas ni ai por sarkar artayo ti kani ka jingle jungi ka menta ka rai ka bangi sim kum ka house kum ka union hi hadin jong ka general meeting ni sim ka rai ba kam de shu ka jing bakala ka jongi ni ai por ka sarkar ba tam nyo ku ar kenta na khibet min met ni khanya kata nyo ku ar kenta na din khar biji shibet min met hadin light ni lada ka sarkar kam khot yangi lani kam le ya ka ai ka badon kam di nakaliang jungi ngim bansi ngin hablet da ka strong agitation kata ba ngin stop ikan ka service ka jongi Dari badan mapi kisang balang di badan mengi kisang balang anu don ko dari badan ka pateng ka mencua ju kisang balang ngono ipi nyilai dai ka jadri bonong kumni bi long ta dalam don kisang balang nyilai kod nadu no Ka FKJGP haka khar ar tarik unai tung ar hajar ar po ar kala penkub buram bat ai khuble khadu yu president jangka uba Welbert Rani hashwa ba unjam par shakawi ka lumpung hadin ar pun riu snam ba ula shakri met pat mensim na kabenta ka seng bat ka imlang salang hakani ka jingalang penkub buram ladon lang ru nadu kinong yalam barim ka seng kentup nadu menteri ka sarkar jilla ba san bor shulai MLA ka maulai ba PT saukumi CEM ka KHADC ba Titos Khan MLA ka Shela ba Balajit Sinram, MDC ka Nothamai ba Yatip Lang Khar Kongor. La yoru ya ka jingkran na president ka KSU ba Lambok Star Marngar,
President ke HNYF ba Sadan Bla kumju na uba titos bat ba sanbor ki badai ki noya lam barim nalor ki wei ki noya lam na ki wei ki seng. Lapun pu igani ka jing alang da ka jing pen khamai pat ki noya lam ka seng dau President barim uba well bird rani ki. But kumulaw ni pi ngawan ang ni tang ban vacate ya ka post mo pitam just to vacate the post of presidency. But I'll be the member of KSP forever. Kata kali ka jingwan jugi report. Kalau bangi pelagi ke pus yang kekam presiden lamar kenang penjat bet kekam, no? Nidan sakoi pat ke bentar, nasi nidan laka jingkit haji pat ke bentar. Nyata kadang ngindang ne ban ngindang dei udhot jang keseng FPC. Undan balak benlau, ni Shillong la ban lau ya ketika jingkit jang aku presiden dei keseng FPC lah sukan. Ba emlang ru kaju ma baju kini ke perlok ki jang pastor grafit. Bo ne ibangam la ban jer keteng nasi ma. Kata kali ke Shillong macam kena lam cuba sek FGSP. Ke FGSP kami kena lam kila kiwan dan ke FGSP kene ke scam. Kisalia daya kisang balang. Daya badan mapi kisang balang. Daya badan mengi kisang balang anu ban ko. Daya badan ka pateng ka membencua ke kisang balang. Ngono ipi nilai daya ke jadi benlong kum ni ke belong ta. Dalam dan kisang balang nilai dap kot nadu no. Nyumno cu tamanang ketingam. Ban keren ke isu jang ke jadi reu. Apa tu teli kisnam. Dai kita white clan. Epi panang suhu Shillong rangba pan sandor hakasan berkat kebajana ya kala syariski jonggari berkecat betul koi namara kacingya nanti jonggoi poi ne jonggoi poi utkot berkecat benreu kam tam ikin hun kebajumi syakman banten rong ya kakia kasion jonggari berkecat betul koi niju tenggu bat niju kendu ya sebut bak kacing Anda kita kecing pun sim pan kilong kecing hanya sim yang aman kiliang. Menteri Rang Ba Ka Jylla Konrad K Sangma ulapan benapat ba bayaka skim Mahatma Gandhi National Rural Employment Grantee Scheme ka sarkar pedeng kala ailat ban pentre kam ya kani ki kam penroi shaki banta jogi shnong ki badan hak khapsar hakaba baro shikattu kani ka skim amla ban pentre kam shaki banta jogi khapsar bar ka tre kam tang haki shnong nong kandong ya kani UCM ulapan bena haka jingalang kabala long ha State Convention Hall haka khat ar tarik mentau benai naitung ar hajar ar ho ar haka jing sakhi jong menteri jong ka CNRD block u Hamid Sandoling ki MLA ki MDC kirang bashnong ki badan haka census town bat ki weide hadin kani ka jingalang ha bakran sikila pathai Khubor u MDC ka maulai constituency u ba tebor pathau ulapan pawe ka jingkmen baka sarkar kala pentre kam kani ka scheme shaki banta juki khapsor kani ka wanra ya ka roi ka par bat ka yo kam yo jam haka shnong ka thau. This simple clarification which was given by the government of India which simply says that MGNREGS is applicable for rural areas only. And to the extent the census towns have not been notified as urban area or as cantonment area, hence the MGNREGS can operate in these census towns. It was just a simple line, but this has now changed the entire dynamics of how MGNREGA will be implemented in the census towns, and I'm very happy and I must say I'm satisfied to see today that a very important issue which I have been communicating and discussing with all of you. So many of you have met me personally, many local leaders have met me personally demanding that this should be clarified and the census towns should get the MGNREGA. It is with a great sense of satisfaction today that I stand here that Government of India has agreed to give the census towns the MGNREGA benefit and the scheme. Wala ban wanra ya ban penolong ya kene ka jimpetrikan ya kene ke RGA apo kasno mara pan lang ba jong kene ka scheme sekalong ka la jimento ya ki pai ba jungi hakaba kila trikan terjam hati kosra gelong butuna pala adu kata-kata lang ba jong kene lese kan wanra ya karoi ka par kasno mapun juru henti ki sekian ban haki benta ba per kai ki kumno mikmat ngidon gi sokia marwa kamola jungi kamha ko rural kamha ko urban
teng mereka nak beda beroi kepat orang jingnya bangin yo jingrap nak kena orang kepat jadi mbah nak coba MDC sama jak kendai ngalet bani kendu iki chief minister ngalet kendu minister CNRD matang lali kendu official CNRD bani keren hawede jingnya mulai ke tengku bangla kepat iki menolong bala depan penrum ya mulai skim spasni pak mentasni kalau urlong pi ke jingwan spasni ngi bagadan atli bentar kalau kerja ku nampak impai baru sosong mulai kau yang dia yok kami jam kabar kami kabar Kasyad bedin klam pasen rajawai kalapoi kasngi baar ni kasngi berketanat arts and culture ka Sorkar Jilla kabalai trelang bakasen rajawai habaide bakani ka jingle kemen kalawan ra ka museum on wheel hayau musyang hapo kani ka kali ladon ka jingpen I lengba ka TV bat jingtho hakikat habaide baka jingya lenti ka Jilla san posnam kenthop nadu kinomi khmat ka Jilla kinoya le laj luat bat kiwe ya kali niam hakani kasni la sedang nadu kapor san baje menstep daka adnar kabala penlut pensep da udoloi hakapor shupau baje baro ki kemai rat kilai kendu lang hamen koi perdi yaw yong pia bar hakapor shupau shiteng kilalet penhiar yaki bom ki bhuri habiar kaple nangta kila mi pat chayaw musyang banet ra iki den klam naki jaka pa pher hadin balapoi baro ki den klam hayaw musyang nagabentaban I shimet kumta ki kon rat kila penpoi ka knong blai haka jakabu knong blai halum suyung parhadin bala dabu ka knong blai baro ki kemai rat kila let phai lang kaju kalenti shalaki kentot bapher All Meghalaya SSA School Teachers Association Jokari Bhoi District mentakasngi ka khat ar tarik unaitung kala penlong ka jingalang ka jongka hanongpo bandawa na ka Sorkar Jilla ban pelat no shi sendan ya ka tulap ka basan benai kata nadu benai rempang ar hajar arpo ar hadu benai jeliu ar hajar arpo ar hadirin ketika jingalang na kaliang kinong hikai SSA dakawe ka sur kila rai ban penlong ya ka jingshong kelan mongor ka ban salong haka khat san tarik unaitung hakmat ke sekretariat na kabentaban dawa ya ka hok jong kinong hikai SSA balaya wer lang ru ya baro kinong hikai SSA bakin ya wan banes nok tilang baka central body hakate ka sni ya kalian ka jong iru las ngobenjur ya ka baga central body kala shim ya karai na kabentaban pelong ya ka sit in demonstration lan ka dharna ka banlong haka khat san tarik jong nunai naitung alajar puan hapo additional secretariat dikumta nakalian jungi balai syong ya ka meeting ka si da ka wei ka jingmut ngilaya shimlai ka rai but da ka jias to jingmut lang ngilaya krishan ya ka de balang ikrparu ya baro kino hikai ban ya shimentalang na ka banta ban ya snok tilang ha ka ka program ka ban salong khat san tarik na ka banta bandawa ya ka hok ka jungi ba kimyo ya kata ka tulap lekisan banai ndei tang mantan dari man kapor kidon ya kata ka jing ka bakim juyo tulap wat ban siu ka ramru kalong ka ba adu kata te ha kana ka meeting la weri kinong hikai ba ro bengini don ya kata ka dharna ka banlong hapo additional secretariat hapo Shillong mo la khat san tarik ka Friday te la ya weru ya ba ro kinong hikai ki ba ha kana ka shatri kata ka amsasta bikin ya wan lang ha kana ka si Menteri Rangba ka Jilla ukon rat ke sangma mentakasngi ka khat ar tarik unaitung ulai thu hakila pathai khubor baka Sorkar kala hukum bar batha eki bor pulet ban penjur ka jing thuet ba jing talasi ki breu bat ki ktem ki ba ki sentiat ki kedo badon ka jing subai ki bre ki ba khai be an eki har pa ki har ki jinggi
Kiba kata ega jabing bat kiba pentranya ke bor perkhan. Baru ki tempule dah ki distrik Ka Jylla kila penjur ka jing pekngor manrat ring khong ka ni ka kam penjat ya ki samla jang ka ni Ka Jylla ulaong. The GST Council and by the Honorable Finance Minister to go back into the details and do a bit more, get more inputs and see and review the entire thing. So that's what we did today. So it's a process, and Honorable Finance Minister has told us that the time has been extended from August 15th to July 15th to August 10th now. So we have another 20-25 days. So we decided that after certain facts were presented by the stakeholders, we have decided that we will give a bit more time to analyze the entire situation and see if the facts presented have any kind of legal standing, and only after that we'll be able to take a call. So we felt strongly that since we have been asked by the GST Council to go into it again, and since we do have some time, we will not simply jump to a conclusion. We will give ample time. We will hear out everybody so that all angles and all sides can be incorporated. So we'll see how it goes, but we did not take a decision. We just had the stakeholders give their presentation to us. So in a major crackdown against drugs, the Meghalaya police worth over 3.5 crores. Yeah, as you must be recalling that about a month, 2 months back, we had a meeting on this entire drug issue. And apart from the fact that all these days and months, a lot of crackdown has been there, but specific instructions have been given from the government to the Home Department and to the police that all out efforts should be made to ensure that this menace of drug is put under control, and all the people who are involved in it must be caught. And that's what is happening, and you must be seeing that continuously this effort is being made, and the police is doing a tremendous job, and they'll continue to do that. And I congratulate the Home and the Police Department for the kind of work. It's a process, so the process is on. Right now I don't want to divulge anything, and because anything I say or think may unnecessarily impact the entire process. But the process is on, and at the right time, at the appropriate time, we will share the details with you. So I request you and the public in general to have patience. And as I said, but the process is moving in the direction that we are moving. And let's see how it happens, and we'll see when the time is right. We will share more details. Kaumsning parish lengba katanat pule puthi jongka Eduwell Mission Society mentaka sngi ka khat artari unaitung kalayo ban play ga evening section daga jingthmu ban aila iki para samla ki bakwa ban pendeb iki jing pule jongki khamtam ki balai trei ne bala mensngi bad iki tu ki bam yo lat shu ban pendeb iki jing pule jongki hakani ka sngi lawan ban play de UMLA ka umsning uba Jason S Maulong hak jingdan rengkat uparish priest umsning parish Father Pius Chadam, Principal Balawan College, Father Lawrence Karluni, Father Tobias Karngapkenta, Parish Priest Barim ka umsning parish, Baderu Unong Seng, bar unong pratlanti nagabentakan ni ka evening section, lembat ki katekes, ki kimiki kpaju ki khana puli, ki Balawan Sakhilang, rengkadru ki wei ki bala shakhot snobha. Whoever is a part who has taken this initiative must be praised, because they have seen and have knowledge and understand the requirement of the area and the requirement of Umsning constituency as a whole. Given the fact majority of the family from this area, from this district, have come from a very marginalized background. We must admit that. Probably during the daytime, they were working, earning their bread and butter, and this has opened up the opportunity for them, where their aim, their aspiration, their hope to get a proper knowledge in whatever field they're interested, this has given them a very, very strong foundation. And not just everyone that was a part of this college, but everyone must join hand in hand, because we need these students to have a bright future, because they will be the one who will represent the state. They will be the one who will bring a name and glory to the society overall.
UMLA ka maulai uba PT saw kami ula penpau ka jis ngongu ka bakrau ya menteri rang ba ka jela u konrat ke sangma ubala kan thup lang ya ka maulai ha ka thup ki census town ki ban ban toy no nang ni shakhmat ya ka scheme shi spas ngi kate ga jingkran jeng UMLA ka de halor bo menteri rang ba ka jela u konrat ke sangma ula pen bena baki don hadu arpo khandai tali ki census town kin yo ban pentre lang ya ki scheme ki bawan lang ba ka MGN rega rani ka scheme shi spas ngi ka ba kim pajiyo menuru pra kum tu ngala job yang tu ka sngi ba job kum emily job mulai constituency mengala shim mi ka yani scheme kum boleh kita priority bisong thu kalau ni hap tu makan ka bai ma baro ngaga jong ba ka roi ka par jong constituency ka shong hau emily di kum nom ikhpat hi hai bo barit namar bangadon opposition nak pergi minta lajan saus nam tam barok ki issue ki barok ki issue ki beri nak benda jong ka constituency tengah projek bahapa o assembly kan ni kemen rega scheme lan rega scheme his pass ni lan ni muta kan ka job card ke bangyong nak le jong la kren bahapa assembly hak badi pat ka tamta ka mulai pal hau juga po nang kaman tip hak kan ka om tang ka mulai ka banyo ya kan ka scheme si spas ni dan ultimately ki Shillong ki bedan po is kasils ki banyo amata ya kan ka scheme si spas ni but nak ultimately ki Shillong ultimately jong ki Shillong bedan po is kasil ka mulai ka long away but hamulai dan ultimately Shillong ki banyo amata ya kan ka scheme si spas jadi si spas ni Dega mut hadi melalui launch ya kan program Rusia Minister. Pat ngai scam Muslim show. Kamu bagi ni ka atli Shillong dan populai. Bar kumjuk atli Shillong ke dalam is hasil. Kini ke siok nama taya ka jimentoi nak ka scheme si spas ni. Ka si spas ni ke ba sarkar ke bangla I matla menteri kam pro awe jong ka apa jong ka jela jungi. India hi pro ko ki pai ba ke long jimentoi. Ka jimentoi ki pai ba ki yo bela si spas ni. Maka ni scheme aspa tam sis ni aspa tam dah sis pas ni kalau arpo arjar tam haka sis nem demot ki brio ka long ka jikru bakrau namar hak sis nem ki account jo ki brio ka pai ka bisa arpo jar tam ka bisa syaki dia kata buat simet ke yo nama boleh ke yo kam dia benda ar ka Shillong ka thau ka yo mata ya development nang ni ki yo ya ki lenti ya kejan nang ni mata ki yo ya kelti kali nang ni mata ki yo community hall nang ni mata ki yo ya ki ni ka water conservation pelang nang ni mata ki yo ka storage tank nang ni mata ki la nang scheme shimet ki scheme repair ki don mata hang ni lo nang ta kini ki beduk ki besok Keduduk pesuk ke badan jaka. Kublai pi baro shaka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaka sngi kilong. Rung ka bala shi spasngi saha kidong ki kentot chnong kapsor. Berengan kinong tre ka 108 ban sange tre kam bas ngap menti ke sorkar. Kublai khaddu bat kitbok ka FKJGP ya uba Wellbird Rani ban. Penpoi ki kmai raj ki den klam hayau musyang bat uknong blai halum suyung. Mentai ne phash ki khubor ki ba khambania. Kaan kepala pensana mega kerteng joka sorkar jong menteri rangba barem Dr. Manmohan Singh kepala tip bat bena kerteng keleng ki kendong kenshrat kari India kum ka Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act MGNREGA kepala penti kenai kalong yeng long sem hakinong kendong ya kalat kamai kaji bala tip kum ka bela shis pasngi menta kalarung sashaki kentot kidong bat kishnong ki thau haki jaka khapsor
Menteri Rangba ukon rat ke sangma hakajing dan lang uba Hamid Son Doling MLA ke Melim bad uba Tebor Pathau MDC ka Maulai ulapan pendapat ba hakakat arteri unaitung yakani ka raja ka Sarkar India hakajing lang ka Balalong State Convention Hall. Hakini ki khatsan snam tam bala pentre kam ya ka MGN Rega kinong kendong kila tabak klek bat pernai daga jingpu jingping ka jingku jing suba ka rong ka rum bat ka jingsngan ka let kawan haki surok bat denti singkin ka bala penjau dur bat pen ikwa slip god yiki pat nongsor. Kasnong lat lengkot kala kelalong ka jaka jingok kai perthei deki po hajar ngut man ka tayo na ka jingmi ki pung bat kinan ba ithiang bat ba pengat bala wanra da ka MGN Rega. Kumjuru kasnong mau pat kadang thuet ban poisha kane ka thong. I'm very happy and I must say I'm satisfied to see today that very important issue which I have been communicating and discussing with all of you. So many of you have met me personally. Many local leaders have met me personally, demanding that this should be clarified and the census towns should get the MGNREGA. It is with a great sense of satisfaction today that I stand here that Government of India has agreed to give the census towns the MGNREGA benefit and the scheme. Kasunjuk jong hinong tray kit nong pang woodwood balajer kerteng Meghalaya Emri Workers Union memriwu haka jingalang balalong haka khat arteri unaitung kalarai ban aipo re ka Sarkar Jylla nyopo ar kenta bakan shim ya karai ban pensange bat penkut no eka jing tray jong ka GVK haka ne ka Jylla. Kamemriwu kala ai jingmut bayaki kam kit nong pang deban le hino ra ka Sarkar Jylla khnang baki pat ba khamtam le ki nong pang kin yo ka jing shakri bakham bha bat bajanai. Kakong Microlinas Emli President Memriwu kalaya thu hakilat pathai Khubor baka jing tray bat jing shakri pat ba ka 108 ba penya da ka GVK kala hiar dor hadu kata-kata. Bun ki kam ki jam kila duko bat kinong pang kim yo shu ka jing shakri bakkerke ban poi sheki jaka sumar hakapor ka babiang. Kakong Microlina kala kerpa ki pat ba ban kersha ne ka jing dawa jo ka seng khnang ba ki jing shakri ki pat ba kanlong ka ba khambet bat khambha nang ne shakman. Kala kunturu ki pat ba ban yai sha shipang ha ka por ba ki khot ka union kidang dawa ya ka jing kala na ka Sarkar. Hadu menta ka Sarkar kadang sengap menti jar-jar halor ka phang. Pasien ke bakadu yang ni bangin hapen namar balai ladangin pen ru ke Sarkar kam sengap yang ni tinggi ko ba ke Sarkar kan le di nakalang jungi ni ai por ke Sarkar mentas namar kat ni hatu bangi fight hakalas ni ai por ke Sarkar artayo ti kan ni ke jingle jungi ke menta karai ke bangi shim kum ke house kum ke union hi hadin jong ke general meeting ni shim ke rai ba kam de shu ke jing bakala ka jongi ni ai por ke Sarkar ba tam nyoku ar kenta na khshibet minmet ni khanya kata nyoku ar kenta na din khat ar biji shibet minmet hadin light ni lada ka Sarkar kam khot yang ni lani kam le ya ke ke badon kam di nakalang jungi ngin bansi ngin hablet da ka strong agitation kata ba ngin stop ikan ka service ka jongi Kinoya lambat gid khot jaka seng Khasi Jantia Garo People's Federation FKJGP kala penlong ya ka jingalang bakerpang haka khat arteri unaitung hasusu tham hall ban khuble khadu bat kitbok ye uba Wellbirth Rani u president ubala rai ban shong that no nakani ka seng uba Wellbirth ula ai ka jing shakri ya kani ka seng arpun riu snem lenter khamtam haka imlang salang lapen ku buram bat pertui ki kam jong uni urang ba de kinong ya lambarim bat ki badang bat kam hadu menta hakani ka jingalang khuble khadu kirang ba ki ba kenthop yu ba Sanbor Shulai Menteri ke Sarkar Jylla ba PT Saukme MLA Maulai ba Titos Khan CEM KHADC bat Balajit Sindram MLA Shella bat uba Latip Langkhar Kongor MDC Nong Thamai uba Lambok Star Marngar KSU President bat uba Sadan Bla nongelam ka HNYF kira-kiran hakani ka jingelang kum kadak pan penkut iki mati trekam uba Wellbirth ula tenrong lengkor haki terpeng juki nongkit kam bathamai ke FKJGP ngindang ne ban ngindang dei udhot jong seng FKJ umdan bala ban law ni syong la ban law ya ketika jingkit jong aku perjan dei ka seng film lah sukan ba emlang ru ju ma ba ju kini ke perlok ki jong poster graduate bon ni bangam la ban jer keteng na semua
kata kali ke Shillong je kena lam je pasal FGSP. FGSP kami kena lam kila kiwan ke FGSP kene ke scam. Kisalia daya kisang balang, daya badan mapi kisang balang, daya badan mengi kisang balang anu bangko, daya badan kakak pateng ke mencua je kisang balang. Mana ipi nilai daya ke jadi beli belong kum ni beli long ta. Dalam dalam kisang balang nilai dapat nadu umno. Nimno cu tamanang ketinam, bad keren ye isu je jadi beli. Meghalaya Swimming Association MSA haka khatway tarik unaitung kalajit khatnringut ki samla shenrang bat kanthai ki bakan thupru ki samla load ki bat tibet banya shimbanta haka jinge kop jimpa basau phopra Junior National Aquatic Championship 2024 kabanlong habiju patnek swimming pool cum sports complex Kalinga Stadium Bhubaneswar Odisha nadu khanriu hadu arpho tarik unaitung Naki khan riungot khandai ngot kidei ki bahakarta khatsan hadu khan newsnam katba ki wei pat nyongot kilong hapo karta ka ba khat ar hadu khat sausnam kadon Bosco Media Network ka kitbok kini kinong yakop jempa bakin wan pai rengkat bat shirin job ki medal jingjob marba gila ban poi hadu khat nyo khat fangut one of the largest contingents nginum ikram state ki bahe and the state ki baret in the northeast gidan tang Tripura Manipur Assam but the Meghalaya, southeast states. So he has been a great instructor for me. He's been very friendly. So I never had a passion for swimming until my dad, he introduced me to swimming, told me to try it out if I liked it. So when I tried it out, I started liking it, having fun, and then I introduced it to my friends, and all of us, we started to swim. So now I want to represent the state and win a medal for Meghalaya. Thank you. Kashad bedin klam kasen rajowai kalapoi shakasngi baar hini kasngi bat katanat arts and culture ka Sorkar Jilla kabalai trelang bat kasen rajowai habaide bakani ka jingle kemen kalawan ra ka museum on wheel hayau musyang. Hapo kani ka kali ladon ka jingpen I lengba ka TV bat jing tho hakikot habaya day baka jing ya lenti ka Jilla san posnam kenthop nadu kinong mi khmat ka Jilla kinong ya le lait luot bat kiwe. Ya kali niam hakani ka sngi la sedang nadu ka por san baje men step daka adnar ka bala penut pensep da udoloi. Haka por shupau baje baro ki kemai rat kilai kendu lang hamen koi perdi yau yong pia bar haka por shupau shiteng kila let penhiar ya ki bom ki bhuri habiar ka blay nangta kila mi pat shayau musyang banet ra iki den klam na ki jaka ba pher hadin balapoi baro ki den klam hayau musyang nagabenta ban I shimet kumta ki kon rat kila penpoi ka knong blai haka jaka bu knong blai halum suyung Barhadin balada bu eka knong balai, baro ki kemai rat kila let pai lang kaju kalenti shalaki kentot bapher. Kitu ki khubor ngelapoi syakapakut tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.
Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat kito ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbenai. Ka Don Bosco Youth Center, kawan ra syapi ya ka computer course ba kerpang man lagas ki senjain. Nadu ka por khnai PJ, hadu kan RPG. Ka jingmu jong kan ka course ba kerpang kalong, ban ailat egido ki khna bamyo wan sheki course balong ha ki sngi poya. Khamtam kito ki bala trei. Batrei kam sarkar ki khna don school man lagas sngi poya, bat gitu ki khna ki batrei ha ki sngi poya. Ale wan penang komputer bat yo ya ka certificate tang hapo arbenai. Hello and welcome to watching Don Bosco Media Network. This is Monali Saurumbai, bringing to you the news and events from Meghalaya. The headlines for today are MNREGA 100-day labour scheme to be implemented in both urban and rural areas. Meghalaya Emri Workers Union demand termination of GVK Emri in the state. Meghalaya youngsters to participate in the 48 Junior National Aquatic Championship 2022. And Sindra Jawai releases the museum on wheel as part of Bed and Clump celebration. And now the news in detail. On the 11th of July 2022, Chief Minister Khubor Na Ka Jylla informed the public that the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act will be implementing the 100 days labour in all areas, urban and rural as well. Shri Khubor Na Ka Jylla informed this in the presence of the local MLA of the area, Hamid Sondoling, Shri Taibor Pathau, Maulai MDC, in a meeting held at State Convention Hall. I'm very happy and I must say I'm satisfied to see today that a very important issue which I have been communicating and discussing with all of you. So many of you have met me personally, many local leaders have met me personally, demanding that this should be clarified and the census towns should get the MGNRE GA. Kublai phi baro shaka thup khubor jungi ka Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentaga singi kilong. Nasam Congress sha NPP kentiap sa uba Kennedy Kriem. Dawa jing khen uba Erwin na ka sarkar MDA bat pulen. Ban wanra ya ka jing shngan pen bet thamai UDTO ya ki thup thok rapido. Ban hu kanyam ka rukom ngoblai ka phur ka siang bat ka shat ka kemen bedin klam. Tementang ni apaj ki khubor ki bakham bania. Kaseng san Perthai National People's Party NPP kababat eka jingsen shar sorkar senrop balajer kerteng Meghalaya Democratic Alliance haka jingalam jong menteri rangba u Khubor Na Ka Jylla kalapli ka jingkhang ba ban pediang dekhot sa uwei rangba na kaseng Congress u MLA barim kamau plang ba Kennedy Kriem. Ya karong karup ban pediang dekhot ni urang ba lapan bena ban long haka arpon reu tarik naitung. Uba Kennedy Kriem ulabat eka kam president East Khasi Hills District joka seng Congress. Ulami khmat ikipat ba kamau plang constituency haka ayom sansnem arjar khatlai hadu khatpra bat ulasha penram no hauba SK Sun ubala khlat no shwaban kut ka ayom long MLA. Haki election shiteng samoy haus nem balala uba Kennedy ula rambiang haus samla Eugene Lingdo ukhon jong uba SK Sun. Uba Kennedy ula aireng nakaseng NPP haka election arhajar arpolai. UMDC kamau plang uba lamplang bala ula penbenapat ba haka khatlai teri unai tung yakani ka jingpen krek kentiap seng uba Kennedy.
pulang ya buat dia dekat baki buat dia dekat ba lakukan ngini ban pedem IT project marko baglong hoj ka jitai ka ya tabalong ka menta ka khamsuki tingha ban budien ya kani ting bong mane ngi mo ngi don la ka ke ma bat ngadi NDC tingis nang budien en kam bandio troino ba kam tam ni ba ndio basang no te college bandio penbiak no iki mo ha di ki sanction post we ba kalau jimuto iki brio juga ketika Shillong kai ma wa thani borok Uba Erwin Knong Sim Sutanga, Uwe Niki Nongya Sad An Haki Ying Kashari Ka Jylla, Haka Jingekran Ai Jing Hikai Bat Jing Penshai Shiki Pad Ba, Lengba Ka Television, Halor Ki Kamram, Joka Sorkar Jylla Bat Ki Pulit, Ula Penpau Ka Jing Lengo Bat Jing Leng Amen Sim Yaki Jingle Bampatiau Joka Sorkar, Meghalaya Democratic Alliance, MDA, Bat Ki Bor Pulit, Ban Wanra Eka Senshar Khadar Ka Bahok, Bakhut, Bat Bashngan Naka Banta Ki Pad Ba Ka Jylla Hi Barok Away. Ula dawa na ka sorkar MDA bakade ban penmi pat ba ya ka report ka bayadai bar ka jing siat yap ya uba Chesterfield thank you. Ula kenno bat keli shano ka don ka anti corruption branch jong ki pulit ban toket ya ki jing kenno khaye do yong to tua ki jing king klem ki jing te ha ki yeng sorkar le bam suit nyo ki pulit ban thwet ya ki nong pen yap brew ki kamrunar bat ki we ki jingja ki bakta ya ka suk ka san ha ka imlang salang jong ki pat ba. That don't get adverse finding against the police. But the people have a right to know. And those who are responsible, especially the police personnel who are responsible, they have to be brought to justice. Takadaw ngaro, nga demand biya matakasli, by a report, jong justice by pay, on the extrajudicial shooting of Chester, thank you, it must be made public. Dada kim pelong public ya kadon ke suspicion against the MDA government, kadon ke suspicion against the police. There is a lack of confidence, there is a lack of trust that will be created and that will remain. That if the air is not cleared by releasing that report. Ka Office Jong District Transport Officer ka Sorkar Meghalaya, kalapan sange shipor ka let kawan ka kamay ka ji, bar ka kit ka ba nong let nong wan jong ki tuk rapido, daga jing thmu ban wan ra ka jing shngan bar jing biang lang haka im lang sa lang haka ne ka nong ba Shillong. Kinong nya ki tuk kamay kit brio, kilaya kundu eu DTO, ban wa jing tip halor ka ne ka jing pen sange shipor ya ki permit bat license jong ki. Yaki permit bat license nagabanta ki rapido lasha bakin kamay na do kasnam 8,000 arpho. Rugi kat kum kani kan notification ba don kamru ban amen shwa yaki kat to kat ni ki kendon ke benum kta ya gari ba ke bendreu bat ki khon samla jong ko bri nyok trap pat hakawi hina kalian jongi balai hi wan menta long ka ba ni sung phla mo ban na do 8,000 arpho kani ka shokos kadang mi menta arpuar te hadian bat ngilai ekran te ki commit bagyong kamdei ka order kamdei ga handai ndei bagi shon ni ka ja yi khon samla jungi handai kadai tang ban regulate khnang ba kitai gi bana bar yo ki wan de gi we ki jai ban reu gen wan hang ni klem da bot ka kondon ain ka kanon jongka state ka jungi We pos electric bala penyeng hanala hadong sarang maudat baki maulai ula bam sarang renjan bat ula ban khlem hakanu ka khleman kajing mensau na kajing sha kentha hakading electric ka abi ki breu ki bayat lenti na gane ka jaka hagini kita yo bajur house lam ki breu ki bayat na senda uni upos kilayo ma da kajing tersan ki pojan ka bapar shadu neng khosiu shanu ja ki nong trei bat ki lineman ke MEECL lakli ki breu ki basong hajan uni upos electric lada umlap bi lineman ya thu hakitu ki bawan thobil electric ru banlat na kajing yap bajing yam breu kale niam be din klam lai mi sau sngi ka sen joai menta ka sngi ka khatlai tarik unai tung kala poi shaka sngi balai hakabadang step la penyeng ya ka din klam ka bon hayong rangadwa ya ka din klam ka do la penyeng hayeng lang do nangta bot saki khon ka sen rat ki la penyeng ya ki din klam rit hala ki jong ki yeng ki sem hadin baki khon rat ki la dep ra ya ka sembur knong bat penyeng ha kli chnong chilyang rat
Hakapor kharwei baje ki kemai rat ki laya kendu lang hamen koi perdi bat salit pen hiar ki bom ki buhuri bat syat habiar kabalai nangta ki salit sha dat lawakor bat sha baro ki jaka lekniam hayau musyang. Shu hadin balapen poilut ikiden klam hamadan siat thong nakaliang ki konrad ki lapen poi ka knong balai hapo sawyar baru doloi ulaai ka jing perna knong balai haukni nikla naga bentabun pendep ya ka lekniam rukom. Kumta endala dep ka jing lekniam baro ki kemai rad ki rai ki den klam syara ki jong ki dong ki shnan. Kat bai ka knong balai lapen poi hamadan musim. Kumban syupen kan mau ka jing lekniam bakam kongsan bat ba ipu ipeng kan long lasai kat sao tarik naitung hapo kasim adnar kabaderu kasni khadu jong kan ne ka lekniam beden klam. Yo ne kasni wan ra ini pernah pergin yung akumpe napo ko yung kasem kapur ka cek yung ha. Napo yung pa baik mus sai dai baik pun baik. Nei bentang wo pengkham hong kunyi kakur ni klam. Kunyi yang kakur wo emha bentang wo pendek bikin yam ki hukum tekon rai. Yo nga kau deloi ceruk ulang dok wo pai cek kemai rai. Yo kan rak hukum yang me ibor yang me. Wo yo iki yo kesar. Yo iki men yo isnya pa. Yo isnya pun yo isnya suk. Yo roi pare dap ye biang ye kelep ye step. Video kan rat nak ni as nem berdep. Waduk yu sajar sendong. Waduk yu pendunai gu cimbenta. Waduk yu thong jari yung jar sem jar chnong jari thau. Akan rat dai maya yong me. Udah loy ceruk kinong cikrinyam. Udah loy ceruk ki pai lang. Bagi kur gu benta ka jing pendep ye kan yam. Pendep ikan rat dai benta ki hukum ki yong me wo be ye kan kham ka dai. Lamba kan yam lamba hukum. Sia jarno atri gerak kendak kat kam ku hukum ke yang me cuan lap kawan pai wan yo mi ok nyau sa nyau sung seperti seperti cat kemen keniam ku hukum kepada e de bumi adra kepada ne kepada sa perteng adu sengi gertak yang ikan ni kawan mi kendak cat hok de do mesin cari trong ti cari trong ku biar cari trong mo cari trong ti cari thai with kelihatan yo pendak herpa yang ni yang man mi ucai bukia uba uklan nei bahai te de bo sami kan rat ikan kau semang surwa soluti ugi sotwai solgen kang jo de kum yang mi hok partat wanra igi songut cipiu gi kon free blai ka bon ka teng ko wet ka do ki bo wi thong khau nyau sa im kau nyau sa u yable kau nyau sa kang teu ji pi sokor ne sokpo Syukur nom nyawasa ya uman ki prakur. Niki prakur ya pi perni ki kat sosan ya pi ble skri keniam kat kam ki hukum ki yang lain. Kalau kam te hagi ni sosni ki le yau kat kam ki hukum niam. Mungkin ustor wad pen kaminga na ko wini ko sok pa. Hago ule o skri keniam. Kam na pen chong betia ikira tap yang keniam. Ko pendap. Ko wi hadien ko wi hagi ni sosni ki le yau. Ni bahai te nyawa pa knong blai yo po ap yo po nyau ye win e ngo ke dem khmat yong pa de emi le kita mi duna yong i kam ki bru kim yu biang lut kim yu nyau seli wi po wi ha ka po ka ulang le em tam ti tam ja tem ho bong sir tra jam usit win dong pa de wi jem no de wi jem plong pa ta akan rat mo ban thia mo ban chan pa yo po yin yo po khai ni tha ba thia tha ba chong i pa yang pulai dewa suk dewa sain mohon em kemen suk senam pun bit ceruti seperti jaru Pernah kejadian tanggung Em berani nếu có với đầm hay có đầm về nhà thì mình đã được sao
Don't worry, or Siava Yang got some Pali and P, Hago Rock in Clamini, Hado Quiet, I have their supply, the bill supply, your right, Jaja, you don't go. Talk about. Pada kitu ki khubor ngelapoi syakabakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Kublai phi baro syaka thup khubor jungi ke dan Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentaka singi kilong. Nasam Kongres sya NPP kentiap sa uba Kennedy Kriem. Dawa jing khen uba Erwin na kasokar MDA bat pulen. Ban wanra ya ka jing shngan penbet thamai UDTO ya ki thuk thuk rapido. Ban phu kanyam ka rukom ngoblai ka phur ka siang bat ka shat ka kemen bedin klam. Tementang ni apais ki khubor ki bakham bania. Kaseng san Partai National People's Party NPP kababat eka jingsen shar sorkar senrop balajer kerteng Meghalaya Democratic Alliance haka jingalam jung menteri rangba u konrad ke sangma kalapli eka jingkhang ba ban pediang dekhot sa uwei urang ba na kaseng Kongres u MLA barim kamau plang ba Kennedy Kriem. Ya karong karup ban pediang dekhot yu ni urang ba lapan bena ban long haka arpon reu tarik naitung. Uba Kennedy Kriem ulabat eka kam President East Khasi Hills District joka seng Kongres. Ulami khmat ikipat ba kamau plang konstituensi haka ayom sansnem arjar khatlai hadu khatpra bat ulasha penram no hauba SK Sun ubala khlat no shwaban kut ka ayom long MLA. Haki election shiteng samoy haus nem balala uba Kennedy ula rambiang haus samla Eugene Lingdo ukhon jong uba SK Sun. Uba Kennedy ula aireng nakaseng NPP haka election arhajar arpholai. UMDC kamau plang uba lamprang bala ula penbenapat ba haka khatlai teri unaitung yakani ka jingpen krek kentiap seng uba Kennedy. Plang ya buat dia dekat baki buat dia dekat ba lakunung nginyo ban pedem IT project marko baglong hot ka jitai ka ya to bolong ka menta ka khamski tingha ban budien yakani ting bong menengi
mo ngi don ka ke ma but ngadi NDC tingis nambodin and kam mandiop troino ba kam tam ni ba ndio basang no te college ba dio penbiak no iki mo ha di ki sanction post we ba kalong jimuto iki brio juga ketika sino kai ma ba thani borok we Uba Erwin Knong Sim Sutanga, we ni kinongya sad an haki yeng kashari ka jela, haka jingekran ai jing hikai bat jing penshai shiki pad ba, lengba ka television, halor ki kamram, joka sorkar jela bat ki pulit, ula penpau ka jing lengo bat jing leng amen sim yaki jingle bampatiau joka sorkar Meghalaya Democratic Alliance, MDA, bat ki bor pulit, ban wanra eka senshar khadar ka bahok, bakhut, bat basngan na ka banta ki pad ba ka jela hi barok away. Ula dawa na ka sorkar MDA bakade ban penmi pat ba ya ka report ka baya day bar ka jing siat yap ya uba Chesterfield thank you. Ula keno bat keli shano ka don ka anti corruption branch jong ki pulit ban toket ya ki jing keno khaye do yong to tua ki jing king klem ki jing te ha ki yeng sorkar le bam suit nyaw ki pulit ban thwet ya ki nong pan yap breu ki kamrunar bat ki we ki jing ja ki bakta ya ka suk ka san ha ka imlang sa lang jong ki pat ba. That don't get adverse finding against the police. But the people have a right to. And those who are responsible, especially the police personnel who are responsible, they have to be brought to justice. Takadaw ngaro, nga demand biyang matakasli, baya ka report, jong justice by on the extrajudicial shooting of Chester, thank you, it must be made public. Dada kim pelong public ya kadon ke suspicion against the MDA government, kadon ke suspicion against the police. There is a lack of confidence, there is a lack of trust that will be created and that will remain. That if the air is not cleared by releasing that report. Ka office jong district transport officer ka sorkar Meghalaya kala pensange shipor ka let kawan ka kamai ka ji bat ka kit ka ba nong let nong wan jong ki thuk rapido daga jing thmu ban wan ra ka jing shngan bat jing biang lang ha ka im lang sa lang ha ka ne ka nong ba Shillong kinong nya ki thuk kamai kit breu kelaya kundu eu DTO ban wa jing tep halor ka ne ka jing pensange shipor ya ki permit bat license jong ki Yaki permit bat license na kabantaki rapido lasya bakin kamay na do kasnam 8,000 arpaw. Rugi kat kum kani kan notification ba don kamru ban amen shwa. Yaki kat to kat ni ki kendon ke benum kta ya gari ba ke jendreo pat ki khun samla jong ko bri nyok tra. Pat hakawi hina kalian jongi balai hi wan menta long ka ba ni sung phala mo ban na do 8,000 arpaw. Kani ka shokwas kadang mi menta arpuan. Te hadian bat ngilai ekran te ki commit bagyong kamdei ka order kamdei ga handai ndei bagi shon ni ka ja yi khon samla jungi handai ka dei tang ban regulate khnang ba kitei gi bana bar yo ki wan de gi we ki jai ban reu ken wan hang ne klem da bod ye ka kondon ain ka kanon jongka state ka jungi we pos electric balapen yeng hanala hadong sarang maudat baki maulai ula bam sarang renjan bat ula ban khlem hakanu ka khleman kajing mensau na kajing sha kan tha hakading electric ka abi ki breu ki bayat lenti na gane ka jaka hagini kita yo bajur house lam ki breu ki bayat na senda uni upos kilayo ma de kajing tersan ki pojan ka papar shadu neng khosiu shanu ja ki nong trei bat ki lineman ke MEECL lakli ki breu ki basong hajan uni upos electric lada umlap bi lineman ya thu hakitu ki bawan thobil electric ru banlat na kajing yap bajing yam breu Kale niam be din klam lai mit saw sngi ka sen joai menta ka sngi ka khatlai tarik unai tung kala poi sha ka sngi balai ha ka badang step la pen yeng ya ka din klam ka bon hayong rangat wa ya ka din klam ka do la pen yeng hayeng lang do nangta bot saki khon ka sen rat ki la pen yeng ya ki din klam rit hala ki jong ki yeng ki sem hadin ba ki khon rat ki la dep ra e ka sembur khnong bat pen yeng ha khli chnong chilyang rat hakapor kharwei baje ki kamai rat ki laya kundu lang hamen koi perdi bat salit pen hiar ki bom ki bhuri bat shat habiar ka blai nangta ki salit sha dat lawakor bat sha baro ki jaka le niam hayau musyang
Shu hadin balapan poilut ikiden klam hamadan siap thong. Nakaliang ki konrad kila penpoi ka knong belai hapo sawer baru doloi ulai ka jing perna knong belai haukni nikla naga bentabun pendep ya kale niam rukom. Kumta endala dep ka jingle niam baro ki kemai rad ki rai ki den klam syara ki jong ki dong kishnan. Kat bai ka knong belai la penpoi hamadan musim. Kumban supen kan mau ka jingle niam bakam kongsan bat ba ipu ipeng kan long la shai khat sao tarik naitung hapo kas im atnar kabaderu kasngi khaddu jong kan ni ka le niam be den klam. Yo ne kasngi wan ra ni pernah pergin yung akumpe napo ko yung kasem kapur ka cek yung ha. Napo yung ha bai pun sai dai bai pun bai. Nei bentang wo pengkham hong kunyi kakur ni kla. Kunyi yang kukur, wem ha ementa, wapen dia bikin yang dihukum tekon rai, junga kau deloi ceruk ulang dok bukai cekamai rai, yo kan rak hukum yang me, ibor yang me, yo ikir yo kesar, yo ikimen yo isnya apa, yo isnya pun yo isnya suk, yo roi pari dap ye biang ye kelep ye step. Video kan rat agni as nem berdep waduk usah jawab sendong waduk ipendunai gu cimbenta waduk wes thong jari yung jar sem jar chinong jari thau akan rat dai maya yong me udah loy ceruk kinong cikri niam udah loy ceruk gi pai lang gi kur gu embenta ga jing pendep ye kan yam pendep ikan rat dai benta ki hukum ki yong me wo be ye kan kham ka dai lamba kan yam lamba hukum Cia jarno atri gerak kendak kat kam ku hukum ke yang me cuan lap kawan pai wan yo mi yok khan nyao sa nyao sung seperti seperti kecat kemen kenyang ku hukum kepada e de bumi atra kepada ne kepada sa peteng adu pesengi gerak yang ikan ni kawan mi kendak cat hok de do mesin cari trong ti cari trong ku biar cari trong mo cari trong ti cari thai wajib kelihatan, ya pendap herpa yang ni, yang mani wujai bukia, umae wuklan. Ni bahai te, debo sami kenrat ikan kau semang sorwal soluti, ugi sotwai solgen. Kami jo de hukum yang me hau partat, pungwanra igi songut cipiu ki kon free belai, kebon keteng kuwet kedo. Kibo wi tong kau nyausa, uim kau nyausa, uyable kau nyausa. Kami tahu je pisokor nega sokor no nyawasa ya uman ki prakur. Negi prakur ya pi permi ki kat sosan ya pi ble kri keniam kat kam ki hukum ki yang. Kalau kami tahu hari negi sosni ki leyau kat kam ki hukum niam. Mungkin ustor wad pen kami nga nega wini ki kur sokpo. Hago ble o kri keniam. Kamu na pencong betia ikira tap yang keniam. Kamu pendap. Kung wi hedien kung wi haki ni sos ni kibeya. Le bhai te siaw pa knong blai yo po ap yo po siaw ye wit e kung ke dem mat yong pa. De emi le itami duna yong i kam kibru kim niu biang lut kim niu nyao seli wi po wi hakau bo ka ulang le em tam ti tam ja. Dem hau bong sien trai jam usit windong pa. Dewi jem nut dewi jem plong pa. Ta akin rat mo ban tia mo ban chan pa. Dia puji dia bukai, ni tahu betia tahu curi pa. Dia mulai dewa suk dewa sain, mohon em kebensul senang, kemudian bit ceruti setentik. Jaru. Pernah saya kejadian tentang Khubor pernah. Ngàn em berani, saya tahu wing dan dengan tidak nak datang. Jomwa ro wasnya bayang kat kepali yang fi kawong rak di kelam ni ado ko eta biar kebelai yo belai jaja ki jong jong chok bom
Pada kitu ki khubor ngelapoi syakabakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Kublai phi baro syaka thup khubor jungi kadon Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentara singi kilong. Nasam Congress sya NPP kentiap sa uba Kennedy Kriem. Dawa jing kenyu ba Erwin na kasorkar MDA bat pulen. Banwan ra ya ka jing shngan penbet thamai UDTO ya ki thuk rapido. Ban pu kanyam ka rukom ngoblai ka phur ka siang bat ka shat ka kemen bedin klam. Tementang ni apais ki khubor ki bakham benia. Kaseng san Partai National People's Party NPP kababat eka jingsen shar sorkar senrop balajer kerteng Meghalaya Democratic Alliance haka jingalam jung menteri rangba u konrad ke sangma kalapli eka jingkhang ba ban pediang dekhot sa uwei urang ba na kaseng Congress u MLA barim kamau plang ba Kennedy Kriem. Ya karong karup ban pediang dekhot ni urang ba lapan bena ban long haka arpon reu tarik naitung. Uba Kennedy Kriem ulabat eka kam president East Khasi Hills District joka seng Congress. Ulami khmat ikipat ba kamau plang constituency haka ayom sansnem arjar khatlai hadu khatpra bat ula sha penram no hauba SK Sun ubala khlat no shwaban kut ka ayom long MLA. Haki election shiteng samoy haus nem balala uba Kennedy ula rambiang haus samla Eugene Lingdo ukhon jong uba SK Sun. Uba Kennedy ula aireng nakaseng NPP haka election arhajar arpolai. UMDC kamau plang uba lamplang bala ula penbenapat ba haka khatlai teri unaitung yakani ka jingpen krek kentiap seng uba Kennedy. Plang ya buat dia dekat baki buat dia dekat ba lakunu ngiyo ban padam IT project marko baglong hoj ka jitai ka ya tabalong ka menta ka khamsuki tingha ban budien yakani ting bong mane ngi mo ngi don la ka tema bat ngadi NDC tingis nang budien en kam banyo troino ba kam tam ni ba ndio basang no te college badio penbiak no yiki mo ha diki sanction posi we ba kalong jimuto yiki brio juga ketika Shillong kai ma wa thani borokoi Uba Erwin Knong sem sutnga we ni kinong ya sad an haki yeng kashari ka jela haka jingekran ai jing hikai bat jingpen shai sikipat ba lengba ka television halor ki kamram joka sorkar jela bat ki pulet ula penpau ka jinglengo bat jingleng amen sem yaki jingle bampatiau jaka sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA bat ki bor pulet ban wanra eka senshar khadar ka bahok bakhot pat basngan na kabantaki pat ba kajellahi baro kawe. Ula dawa na kasorkar MDA bakade ban penmi pat ba ya ka report kabaya day bat ka jing siat yap ya uba Chesterfield thank you. Ula keno bat keli shano kadon ka anti corruption branch jong ki pulet ban toket ya ki jing keno khaye daw yong to tua ki jing king klem ki jing te haki yeng sorkar lebam suit nyaw ki pulet ban thwet ya ki nong pen yap breu ki kamrunar bat kiwe ki jingja ki bakta ya ka sok kasan haka imlang salang jong ki pat ba. That don't get adverse finding against the police. But the people have a right to. And those who are responsible, especially the police personnel who are responsible, they have to be brought to justice. Takadaw ngaro, nga demand biang matakasli, baya ka report jong justice wifi on the extrajudicial shooting of Chester, thank you, it must be made public. Nadakim pelong public ya ka? Kadon ka suspicion against the MDA government? Kadon ka suspicion against the police? There is a lack of confidence. There is a lack of trust that will be created and that will remain that if the air is not cleared by releasing that report.
ka office jong district transport officer ka Sarkar Meghalaya kala pensange shipor ka let kawan ka kamai kaji bat ka kit ka ba nong let nong wan jong ki thuk rapido daga jing thmu ban wan ra ka jing shngan bat jing biang lang haka im lang sa lang haka ne ka nong ba Shillong kinong nya iki thuk kamai kit brio kelaya kendu eu DTO ban wa jing tep halor ka ne ka jing pensange shipor ya ki permit bat license jong ki Yaki permit bat license na kabantaki rapido lasha bakin kamay na do kasnam 8,000 arpau. Rugi kat kum kani kan notification ba don kamru ban amen shwa. Yaki kat to kat ni ki kendon ke benum kta ya gari ba ke jendreu pat ki khun samla jong ko bri nyok trap. Pat hakawi hina kalian jongi balai hi wan menta long ka ba ni sung phala mo ban na do 8,000 arpau. Kani ka shokos kadang mi menta arpuat. Te hadian bat nilai ekran te ki commit ba kyong kamdei ka order kamdei ga handai handai ba ki shon ni ka ja yi khon samla jung handai ka dei tang ban regulate khnang ba kitai gi bana bar yo ki wan de gi we ki jai ban reu ken wan hang ni claim da bod ka kondon ain ka kanon jongka state ka jongi Waypos electric balapen yeng hanala hadong sarang maudat baki maulai ula bam sarang renjan bat ula ban khlem hakanu ka khleman kajing mensau na kajing sha kan tha hakading electric ka abi ki breu ki bayat lenti na gani ka jaka hagini kita yo bajur house lam ki breu ki bayat na senda uni upos kilayo ma de kajing tersan ki pojan ka papar shadu neng khosiu shanu ja ki nong trei bat ki lineman ke MEECL lakli ki breu ki basong hajan uni upos electric lada umlap yu lineman ya thu hakitu ki bawan thobil electric ru ban lat na kajing yap bat jing yam breu Kaleniam bedin klam lai mit sau sngi ka sen joai menta ka sngi ka khatlai tarik unai tung kalapoi shaka sngi balai hakabadang step lapen yeng ya ka den klam ka bon hayong rangadwa ya ka den klam ka do lapen yeng hayeng lang do nangta bot saki khon ka sen rat ki lapen yeng ya ki den klam rit halaki jong ki yeng ki sem hadien baki khon rat ki la dep ra e ka sembur knong bat pen yeng hakli chnong chiliang rat hakapor kharwei baje ki kamai rat ki lai kundu lang hamen koi perdi bat salit pen hiar ki bom ki bhuri bat shat habiar ka blai nangta ki salet sha dat lawakor bat sha baro ki jaka leniam hayau musyang shu hadin balapen poilut ikiden klam hamadan siat thong nakaliang ki khon rat ki lapen poi ka knong blai hapo sawer baru doloi ula ai ka jing perna knong blai haukni nikla na ka bentabun pendep ya ka leniam rukom Kumta, endala dep ka jingle niam baro ki kemai rat ki rai ki den klam, syara ki jong ki dong ki shnan. Kat bai ka knong belai la pen poi hamadan musim. Kumban shupen kan mau, ka jingle niam bakam kong san, bat ba ipu ipeng kan long la shai, kat sao tarik naitung hapo kas im adnar ka ba deru kas ngi khaddu jong kan ni ka le niam be den klam. Yon ne kas ngi wan rai ni pernai perjin, yung ngat kumpe, lepo ka yung kasem Kapur ka cek yung ha. Nakpo yung pa bay pun sa inday bay pun bay. Nay benta mo pang kamahong kunyi. Kakur ni kla. Kunyi yung kakur. Wem ha benta. Wo pendek bikin yam ki hukum cekon rai. Yung nga kau daloy cirup ulang dok buk bay cek kamay rai. Yo kan rat hukum yung me. Ibor yung me. Yo iki yo kesar, yo iki men yo isnya apa, yo isnya pun yo isnya suk. Ibu yo roi pari dap ye biang ye kelep ye step. Video penrat akhirnya as nem berdep. Waduk ibu saja sendong, waduk ibu pendunai ibu cimbenta, waduk ibu thong jari yung jar sem jar cenong jari tau. Akan radai menyai yang me, udah loy ceruk kinong cikriniam. Udah loy ceruk di pai lang. Bagi kur ko yang bentah ka jing pendek ya kan yang. Pendek ikan rat dai bentah ki hukum ki yang me bo be ya kan kham ka dai. Lamba kan yang lamba hukum. Sia jarno atri gerak kendak. Kat kam ku hukum ki yang me. Cuan lap. Kawawan pai wan yo mi yok khan nyao sa nyao sung spontan. Seperti kecat kemen kan yang ku hukum. Kuat di de bumi adan. Kepada nek, kepada sa peteng, aduk sengi kertas yang ikan ni. Kau orang bikin rat, cat hok aduk mesin, cari terong keti, cari terong kebiar,
Cara terlalu cara terlalu dia. Cara Thai wajib kelihatan. Ya pendak herpa yang mani wajib bukia umat waklan. Nih bahaya teh. Debo kami kenrat ikan kau semua sorwal soluti. Ugi sol tuai sol kan. Kami jauh dengan hukum yang mehau partat. Pembanra iki songut cipiu ki kon pribelai. Kebon keteng kuwet kedo. Kiwa witong kau nyausa. Uim kau nyausa. Uyable kau nyausa. Kami tahu dia pisokor nega sokpo. Sokor nom nyausa. Ya uman ki prakur. Niki prakur. Ya pi permi ki kat sosan. Ya pi blek kri keniam. Kat kam ki hukum ki yang lain. Kalau kami hari ini sosni kileyau, kat kami ke hukum niam, mungkin ustor pada pen kami ngah, nak wini kursok po. Hago oleh cekri kaniam, kamu nak pencong bertia, jika tetap yang kaniam, kamu benda, kawi hadian kawi, hari ini sosni kileyau. Lebih teh, senyawa pa kelong belai, yo po senyau, ye win kengu kedem makmat yang pa. Jadi emilai teh kita miduna, yang ikam kiberu, kimliu biang lut. Kim yang nyau seli wibawi, hakau bor hakau lang, lalu yang tampi. Temhau bong sir keras jam usit windong pa, Dewi jem nunut, Dewi jem pelong pa. Tak akan rat mahuban tia mahuban chan pa, dia puyin dia bukai, nini tahu tia tahu cori pa, dia pulai dewi suk dewi sain, mahuban kemensul senam, kemudian bit ceruti seperti. Jaru. Pernah ada kejadian tanggung jawab pernah. Yang berani, yang tahu dam dengan tidak nak datang. Dongwa ro wasnya wayang kat kepali yang pi aga wongra di kini klam ini ado kuai dah biar kebelai yo lai jaja di dong yo chau ke bom Pada kitu ki khubor ngelapoi syukabakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.
kublei phi baro shaka thup khubor jungi kadan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaka singi kilong. Nasam Congress sha NPP kentiap sa uba Kennedy Kriem. Dawa jing kenyuba Erwin na kasorkar MDA bat pulen. Banwanra ya kajing shngan penbet thamai UDTO ya ki thuk rapido. Ban pu kanyam ka rukom ngoblai ka phur ka siang bat ka shat ka kemen bedin klam. Tementang ni apaj ki khubor ki bakham bania. Kaseng San Purthai National People's Party NPP kababat eka jingsen shar sorkar senrop balajer kerteng Meghalaya Democratic Alliance haka jingalam jung menteri rangba u konrad ke sangma kalapli ka jingkhang ba ban pediang dekhot sa uwei urang ba na kaseng Congress u MLA barim kamau plang ba Kennedy Kriem. Ya karong karup ban pediang dekhot ni urang ba lapen bena ban long haka arpon reu tarik naitung. Uba Kennedy Kriem ulabat eka kam President East Khasi Hills District jok kaseng Congress. Ulami khmat ikipat ba kamau plang constituency haka ayom sansnem arjar khatlai hadu khatpra bat ulasha penram no hauba SK Sun ubala khlat no shwa bankut ka ayom long MLA. Haki election shiteng samoy haus nem balala uba Kennedy ula rembiang haus samla Eugene Lingdo ukhon jong uba SK Sun. Uba Kennedy ula aireng nakaseng NPP haka election arhajar arpholai. UMDC kamau plang uba lamplang bala ula penbenapat ba haka khatlai tarik unaitung yakani ka jingpen krek kentiap seng uba Kennedy. Plang ya buat dia dekat baki buat dia dekat ba lakunu nginyo ban pedem IT project marko baglong hoj ka jitai ka ya to belum ka menta ka khamsuki tingya ban budien yakani ting bong meneng mo ngi don la ka tema bat ngadi NDC tingis nang bodin en kam bandio troino ba kam tam ni ba ndio basang no te college bandio pen bek no iki mo ha di ki sanction posi we ba kalong jimuto iki brio juga ketika sino kai ma ba thani borok we Uba Erwin Knong sim sutnga we ni kinong ya sad an haki yeng kashari ka jela haka jing ekran ai jing hikai bat jing pen shai sikipat ba lengba ka television halor ki kamram joka sorkar jela bat ki pulet ula penpau ka jing lengo bat jing leng amen sim yaki jingle bampatiau joka sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA bat ki bor pulet ban wanra eka senshar khadar ka bahok bakhut bat basngan na ka banta ki pat ba ka jela hi baro ka we ula dawa na ka sorkar MDA bakade ban penmi pat ba ya ka report ka baya day bar ka jing siat yap ya uba Chesterfield thank you ula keno bat keli shano ka don ka anti corruption branch jong ki pulet ban toket ya ki jing keno khaye do yong to tua ki jing king klem ki jing te ha ki yeng sorkar lebam suit nyaw ki pulet ban thwet ya ki nong pan ya breu ki kamrunar bat ki we ki jingja ki bakta ya ka suk ka san ha ka imlang salang jong ki pat ba. That don't get adverse finding against the police. But the people have a right to. And those who are responsible, especially the police personnel who are responsible, they have to be brought to justice. Kakadaw ngaro, nga demand biyang matakasli, baya ka report, jong justice by on the extrajudicial shooting of Chester, thank you, it must be made public. Darakim pelong public ya kadon ka suspicion against the MDA government, kadon ka suspicion against the police. There is a lack of confidence, there is a lack of trust that will be created and that will remain that if the air is not cleared by releasing that report. Ka office jong district transport officer ka sorkar Meghalaya kalapan sange shipor ka let kawan ka kamai kaji bar ka kit ka ba nong let nong wan jong ki thuk rapido daga jing thmu ban wan ra ka jing shngan bar jing biang lang haka im lang sa lang haka ne ka nong ba Shillong kinong nya ki thuk kamai kit brio kelaya kundu eu DTO ban wa jing tep halor ka ne ka jing pen sange shipor ya ki permit ba license jong ki Yaki permit bat license na kabantaki rapido lasya bakin kamay na do kasnam arhajar arpho. Rugi kat kum kani kan notification ba don kamru ban amen shwa. Yaki kat to kat ni ki kendon ke benum kta ya gari ba ke jaj bendreu pat ki khon samla chong ko bri nyok trap.
but hakawi hina kalian jungi balai hi wan menta long kaba ni sung phala mo banadu ar hajar ar pau kane ka shokos kadang mi menta ar puar te hadian bat ngilai ekran te ki commit bagyong kamdei ka order kamdei ga handai ndai bagi shon ni ka jaya gi khon samla jungi handai kadai tang ban regulate khnang ba kita gi bana bar yo ki wan de gi we ki jai ben reu gen wan hang ni klem da bot ka kondon ain ka kanon jongka state ka jungi Waypos elektrik bala penyeng hanala hadong sarang maudat baki maulai ula bam sarang renjan bat ula ban kelem hakanu kanu ka keleman kajing mensau na kajing sha kentha hakading elektrik ka abi ki breu ki bayat lenti na gane ka jaka hagini kita yo bajur bhaus lam ki breu ki bayat na senda uni upos kilayo ma de kajing tersan ki pojan ka bapar shadu neng khosiu shanu ja ki nong trei bat ki lineman ke MEECL lakeli ki breu ki basong hajan uni upos elektrik lada umlap bi lineman ya thu hakitu ki bawan thobil elektrik ru banlat na kajing yap bajing yam breu kale niam be din klam lai mi sau sngi ka sen joai menta ka sngi ka khatlai tarik unai tung kala poi shaka sngi balai hakabadang step la penyeng ya ka din klam ka bon hayong rangadwa ya ka din klam ka do la penyeng hayeng lang do nangta bot saki khon ka sen rat ki la penyeng ya ki din klam rit hala ki jong ki yeng ki sem hadin baki khon rat ki la dep ra e ka sembur knong bat penyeng ha kli chnong chiliang rat hakapor kharwei baje ki kemai rat ki lai kundu lang hamen koi perdi bat salit pen hiar ki bom ki bhuri bat shat habiar ka blai nangta ki salit sha dat lawakor bat sha baro ki jaka le niam hayau musyang shu hadin balapen poilut ikiden klam hamadan siat thong nakaliang ki khon rat ki lapen poi ka knong blai hapo sawyar baru doloi ula ai ka jing perna knong blai haukni nikla na ka bentabun pendep ya ka le niam rukom kumta endala dep ka jingle niam baro ki kemai rat ki rai ki den klam shara ki jong ki dong ki shnan kat bai ka knong blai la pen poi hamadan musim kumban shupen kan mau ka jingle niam bakham kong san bat ba iphu ipeng kan long la shai khat saw tarik nai tung hapo kas im atnar ka ba deru kasni khaddu jong kan ne ka le niam be den klam yo ne kasni wan ra ini pernah pergin yu ngap kumpe lepo ko yung kasem kapur ka jek yang ha lepo yang pha baik pun sai dai baik pun wen nei bentang wo pangkham hong kunyi kapur ni kha kunyi yang kapur wo em ha em bentang wo pendek bikin yam ki hukum tekon rai yo nga kau deloi cirup ulang dok wo pai cek kemai rai yo kan rak hukum yang me ibor yang me o yo iki yo kesar yo iki men yo isnya pa yo isnya pun yo isnya suk yo roi pari dap ye biang ye kelep ye step em video kan rat akini as nem berdep waduk yu sajar sendong waduk yu pendunai gu cimbenta waduk yu thong jar yung jar sem jar chnong jar khao akan rat dai me ya yong me udah loy ceruk kinong cikri niam udah loy ceruk ki pai lang bagi kur gu em benta ka jing pendep ye kan niam pendep ikan rat dai benta ki hukum ki yong me wo be ye kan kham ka dai lamba kan niam lamba hukum Sia jarno atri gerak kendak kat kam ku hukum ke yang me cuan lap kawan pai wan yo mi ok khan nyao sa nyao sung seperti seperti chat kemen keniam ku hukum kepada e de bumi adra kepada ne kepada sa perteng adu sengi gertak yang ikan ni kawan mi kendak chat hok de do usin cari trong ku dia cari trong mo cari trong ku dia cari thai wujud kelihatan yo pendak herpa yang ni yang man mi wucai bukia uba uklan nei bahai te de bo sami kan rat ikan kau semang sorwa soluti ugi sotwai sorgen kang jo de kum yang mi hok partat wanra igi songut cipiu gi kon priblai ka bon ka teng ko wet ka do ki bo wi thong khau nyao sa im kau nyao sa u yable kau nyao sa kang teu ji pi sokor ne sokpo syukur nom nyawasa ya uman ki prakur niki prakur ya pi permi ki khat sosan ya pi ble kri keniam
kat kam ki hukum ki yang lain. Kalau kam teh hari ni sos ni dilayau kat kam ke hukum niam. Mungkin ustor pada pen kami nga nak wini ko sok pa. Hago ole o skri kaniam. Kamu nak pencong bertia ikut tap yang kaniam. Kau pendap. Kau wi hadian kau wi hari ni sos ni dilayau. Lebih teh nyawa pa kelong belai. Yo po up yo po nyau. Ye win e kengu kedem makmat yang pa. Jadi emi lei kami duna yang ikam kibru kim niu biang lut kim niu nyau seli wi bowi hakau bo hakau ulang dan emu tamti tamja temhau bong sir trai sedam usit windong pa dewi jem nut dewi jem plong pa ta akan rat mohon tia mohon chan pa dia bu yin dia bu kai ni ta bu tia ta bu chong i pa dia bu lai dewi suk dewi sain mohon em kemen so senam ko pun bit ceruti sente jaru Pernah kejadian tanggal Nghe em dẫn đi Nghe cậu với đầm hay cậu đâm về nhà thì mình đã bắt được ta Don't worry, wasnya bayang kat kepala yang pi, kalau orang tinggi kelam ini, ada kuat biar kebelai, yang belai jajan di jauh-jauh. Cakap kau. Pada kitu ki khubor ngelapoi syakabakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun. Kublai phi baro syaka thup khubor jungi kadan Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentaka singi kilong. Nasam Kongres sya NPP kentiap sauba Kennedy Kriem. Dawa jing kenyuba Erwin na kasorkar MDA bat pulen. Banwanra ya kajing shngan penbet thamai UDTO ya ki thup rapido.
banผู้กันยามกรุกมงบลายกับพูดกับเสียงบัดกระชาดกับเมนเบดินคลัมตัวมันตางเนี่ยพายกิคูบอร์กิบักคำบันเนี่ยกับเซ็งซันประเทศ National People's Party NPP กับบัดเอกจิงสันชาร์สอร์การสันรบบาลาเจอร์เกิร์เตง Meghalaya Democratic Alliance หากจิงอลัมจงมันตรีรังบาอุกอนรัฐเกสังมากับลับเลี้ยกับจิงขังบาบันเปรียงดุขดสวยรังบานักเซ็งคอนเกรสUMLA บริมกับมาพลังบาเกนดีครีมยากร้องกรุบบันเปรียงดุขดอยู่นิวรังบาและเป็นบนาบันลองหากอาร์พอนเรียวตริกนายตุงอุบาเกนดีครีมอุลาบัดเอกกัม President East Khasi Hills District จกเซ็งคอนเกรสอุลามีขมัดอีกปาดบากับมาพลัง constituency หากอายอมสันสเนมอาร์จาร์ขัดลายหดูขัดพระบัดอุลาชาเป็นรำโนหาอุบา SK ซุนอุบาลักคลาดโนชัวบันกุดกับอายอมลอง MLAหาก election ชีเต็งสมัยเฮาสเนมบาลาลาอุบาเคนเนดีอุลารำเบียงเฮาสัมลายยูจินลิงโดอุโคนจงอุบา SK ซุนอุบาเคนเนดีอุลาไอแรงนักเซ็ง NPP หาก election อาร์จาร์อาร์พอลายUMDC กับมาพลังอุบาลำพลังบลาอุลาเป็นบนาปัดบาหากขัดลายตริกุนายตุงยากันนี่กับจิงเป็นเครกันเตียบเซ็งอุบาเคนเนดีพลังya buat dia dekat baki buat dia dekat ba lakukan nginyo ban pedem IT project mar ko baglong hoj ka jitai ka ya ta bolong ka menta ka khamski tingha ban budien ya kani ting bong mane ngi mo ngi don la ka ke ma bat ngadi NDC tingis nang budien en kam ban yo troino ba kham tam ni ba ndio ba sang no te college ba dio pen biak no iki mo ha di ki sanction post we ba kalong jimuto iki brio juga ketika Shillong kai ma wa thani borokoi uba Erwin knong sim sutnga we ne kinong ya sad an haki yeng kashari ka jela haka jing ekran ai jing hikai bat jing pen shai shiki pad ba lengba ka television halor ki kamram joka sarkar jela bat ki pulet ula pen pau ka jing lengo bat jing leng amen sim yaki jing le bampatiau joka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA bat ki bor pulet ban wanra eka senshar khadar ka ba hok ba khut pat basngan na kabanta ki pat ba ka jelahi baro kawe ula dawa na ka sarkar MDA bakade ban pinmi pat ba ya ka report ka baya day bar ka jing siat yap ya ba Chesterfield thank you ula kno bat kali shano ka don ka anti corruption branch jong ki pulit ban toket ya ki jing kno khaye do yong to tua ki jing king khlem ki jing te ha ki yeng sarkar le bam suit nyaw ki pulit ban thwet ya ki nong pan ya brew ki kamrunar bat kiwe ki jingja ki bakta ya ka suk ka san ha ka imlang salang jong ki pat ba that don't get adverse finding against the police, but the people have a right to know, and those who are responsible, especially the police personnel who are responsible, they have to be brought to justice. Takadaw ngaro nga demand biang matakasli baya ka report jong justice wifi on the extrajudicial shooting of Chester, thank you, it must be made public. Dada kim pelong public ya kadon ka suspicion against the MDA government, kadon ka suspicion against the police. There is a lack of confidence, there is a lack of trust that will be created and that will remain that if the air is not cleared by releasing that report. Ka office jong district transport officer ka sarkar Meghalaya kalapan sange shipor ka let kawan ka kamai ka ji bar ka kit ka ba nong let nong wan jong ki thuk rapido daga jing thmu ban wan ra e ka jing shngan bar jing biang lang ha ka im lang sa lang ha ka ne ka nong ba Shillong kinong nya e ki thuk kamai kit brio kelaya kundu e DTO ban wa jing tep halor ka ne ka jing pen sange shipor ya ki permit ba license jong ki Yaki permit bat license na kabanta ki rapido lasha bakin kamay na do kasnam 8,000 arpaw. Rugi kat kum kani kan notification ba don kamru ban amen shwa yaki kat to kan ni ki kendon ke benum kta ya gari ba ke jendreu pat ki khun samla chong ko bri nyok tra pat hakawi hina kalian jongi balai hi wan menta long ka ba ni sung phala mo ban na do 8,000 arpaw kani ka shokwas kadang mi menta arpuar te hadian bat ngilai ekran te ki commit bagyong kamdei ka order kamdei ga handai bagi shon ni ka ja yagi khon samla jungi handai ka dai tang ban regulate
kenang ba kita gi banabar yo ki wan de giwe ki jaj ben rio gen wan hang ne klem do bot ye ka kondon ain ka kanon jongka state ka jongi Wei pos elektrik bala penyeng hanala hadong sarang maudat baki maulai ula bam sarang renjan bat ula ban kelem hakanu ka keleman kajing mensau na kajing sha kentha hakading elektrik ka abi ki breu ki bayat lenti na gane ka jaka hagini kita yo bajur bhau islam ki breu ki bayat na senda uni upos kilayo ma de kajing tersan ki pojan ka papar shadu neng khosiu shanu ja ki nong trei bat ki lineman ke MEECL lakeli ki breu ki basong hajan uni upos elektrik lada umlap bi lineman ya thu hakitu ki bawan thobil elektrik ru banlat na kajing yap bajing yam breu kale niam be din klam lai mit saw sngi ka sen joai menta ka sngi ka khatlai tarik unai tung kala poi sha ka sngi balai ha ka badang step la pen yeng ya ka din klam ka bon hayong rangat wa ya ka din klam ka do la pen yeng hayeng lang do nangta bot saki khon ka sen rat ki la pen yeng ya ki din klam rit hala ki jong ki yeng ki sem hadien baki khon rat ki la dep ra e ka sembur khnong bat pen yeng ha khli chnong chilyang rat hakapor kharwei baje ki kamai rat ki laya kundu lang hamen koi perdi bat salit pen hiar ki bom ki bhuri bat shat habiar ka blai nangta ki salet sha dat lawakor bat sha baro ki jaka le niam hayau musyang shu hadin balapen poilut ikiden klam hamadan siat thong nakalyang ki khon rat ki lapen poi ka khnong blai hapo sawyar baru doloi ula ai ka jing perna khnong blai haukni nikla na ka bantabun pendep ya ka le niam rukom kumta endala dep ka jingle niam baro ki kemai rat ki rai ki den klam shara ki jong ki dong ki shnan kat bai ka khnong balai la pen poi hamadan musim kumban shupen kan mau ka jingle niam bakham kong san bat ba iphu ipeng kan long la shai khat saw tarik nai tung hapo kas im atnar ka ba deru kasni khaddu jong kan ne ka le niam be den klam yo ne kasni wan rai ni pernai pergin yu ngakumpe lepo ka yung kasem kapur ka cek yang ha kapur yang ha baik pun saja baik pun baik nei bentang wo pengkham hong kuni kapur ni kha kuni yang kapur wo em ha em bentang wo pendek bikin yam ki hukum tekon rai yo nga kau deloi cirup ulang dok wo pai cek kamai ra yo kan rat hukum yang me ibor yang me yo iki yo kesar yo iki men yo isnya pa yo isnya pun yo isnya suk yo roi pare dap ye biang ye kelep ye step em video penrat akini as nem gordep waduk yu sajar sendong waduk yu pendunai gu cimbenta waduk yu thong jar yung jar sem jar chnong jari thau akan rat dai me ya yong me udaloi chru kinong chikri niam udaloi chru ki pai lang bagi kur ke mentah ke jing pendek ya kan yang pendek ikan rat dari mentah ki hukum ki yang me wo be ya kan kham ke dai lamba kan yang lamba hukum chia jarno atri gerak kendak kat kam ku hukum ki yang me chwan lap kawan pai wan yo mi yok khan nyao sa nyao sung seperti seperti kecak kemen kan yang hukum wadi e de bumi atrat kepada nek kepada sa peteng aduk sengi gertak yang ikan ni kau omi kendak cat hok duduk mesin cari terong ti cari terong kubiam cari terong mo cari terong di cari thai wajib kelihatan yo pendak herpai yang ni yang mani wujai bukia ume uklan ni bahai te debo sami kendak ikan kau semang surwa soluti ugi sotwai solgen kami jo de hukum yang me hok partat Wanra, iki songut cipiu ki kon free belai, kebon keteng kuwet kedo. Kiwo wi tong kau nyausa, uim kau nyausa, uyable kau nyausa. Kam teu ji pisokor ne sopo, sokor no nyausa, ya uman ki prakur. Niki prakur, ya pi permi ki kat sosan, ya pi ble kri keniam, kat kam ki hukum ki yang lain. Kalau kam te, hagi niki sosni ki leyau, kat kam ki hukum niam. Mungkin store ada berkaminga, nak wini kursok pot. Hago oleh o skri kaniam. Kamu nak bencong bertia, jika letak yang kaniam. Kamu benda, kamu hadian kamu, hagi ni sos ni kibaya.
Để phải thế, nhau pha không lại, yo phô áp yo phô nhau, ye với e cái ngô cái đem mặt yang pha. Để em đây đây kita mi duna, yo ikan kibru, kim yêu biang lột, kim yêu nhau seli wi bowi, khâu bor khâu lang, để em một tam tiệt. Tầm hao bong xuyên tra sedang usit windong pha. Dewi jem nốt, Dewi jem plong pha. Ta akan rat mohoban tia mohoban chan pha. Dia puji dia bukai. Nini thao bên tia thao bên chong pha. Dia pulai dewi suk dewi sign. Mohon em kemen so musnam. Kemen pun bit ceruti sedengki. Jaru. Pernah saya kerja di Tanjung Khubor pernah. Em berani. Saya tahu wing dam dengan tidak nak datang. Trong quá rồi nhà bà yang kat ka sapali yang pi ka wong ra ki ni klam ni do ko ta biar keblai yo lai ja ja ki dong yo ni cho ko bom Pada kitu ki khubor ngila poi shakabakut tar hadu bangin daya syambiang khublai shibun. Kublai phi baro shaka thup khubor jungi kadon Bosco Media Network. Kimar ki bakong san mentaga singi kilong. Nasam Congress sha NPP kentiap sa uba Kennedy Kriem. Dawa jing khenyu ba Erwin na kasorkar MDA bat pulen. Ban ra ya ka jing shngan penbet thamai UDTO ya ki thup thok rapido. Ban phu kanyam ka rukom ngoblai ka phur ka siang bat ka shat ka kemen bedin klam. Tementang ni apash ki khubor ki bakham bania. Kaseng San Perthai National People's Party NPP
kababat eka jingsen shar sorkar senrop balajer kerteng Meghalaya Democratic Alliance haka jingalam jong menteri rangba u Konrad ke sangma kalapli eka jingkhang ba ban pediang dekhot sa uwei urangba nakaseng kongres u MLA barim kamau plang ba Kennedy kriem ya karong karup ban pediang dekhot uni urangba lapen bena ban long haka arphon reu tarik naitung Uba Kennedy kriem ulabat eka kam president East Khasi Hills District jokaseng kongres ulami khmat ikipat ba kamau plang konstituensi haka ayom sansnem arjar khatlai hadu khatpra bat ulasha penram no hauba SK sun ubala khlat no shwaban kut ka ayom long MLA haki election shiteng samoy hausnem balala uba Kennedy ula rambiang hausamla Eugene Lingdo ukhon jong uba SK sun uba Kennedy ula aireng nakaseng NPP haka election arjar arpolai UMDC kamau plang uba lamplang bala ula penbenapat ba haka khatlai teri unaitung yakani ka jingpen krek kentiap seng uba Kennedy plang ya buat dia dekat baki buat dia dekat ba lakuno ngiyo ban pedem IT project marko baglong hoj ka jitai ka ya to bolong ka menta ka khamski tingha ban budien yakani Teng bawang menengi mau ngi dan lagi kema bat ngadi edisi tinggal senang bodin dan kam mendiop troino bakam tam di ba ndio basang no teng college mendiop biak no iki mo ha di ki sanction posi we ba kalau jimto iki brio juga ketika sino kai ma ba thani borok we Uba Erwin Knong Sim Sutnga we niki nongya sad an haki yeng kashari ka jela haka jingekran ai jing hikai bat jing penshai sikipat ba lengba ka television halor ki kamram joka sorkar jela bat ki pulit ula penpau ka jing lengo bat jing leng amen sim yaki jingle bampatiau joka sorkar Meghalaya Democratic Alliance MDA bat ki bor pulit ban wanra eka senshar khadar ka bahok bakhut bat basngan na ka banta ki pat ba ka jela hi barok kawe Ula dawa na ka sorkar MDA bakade ban penmi pat ba ya ka report ka baya day bar ka jing siat yap ya uba Chesterfield thank you. Ula keno bat keli shano ka don ka anti corruption branch jong ki pulit ban toket ya ki jing keno khaye do yong to tua ki jing king klem ki jing te ha ki yeng sorkar le bam suit nyaw ki pulit ban thwet ya ki nong pen ya brew ki kamrunar bat ki we ki jingja ki bakta ya ka suk ka san ha ka imlang salang jong ki pat ba That don't the adverse finding against the police. But the people have a right to. And those who are responsible, especially the police personnel who are responsible, they have to be brought to justice. Takadaw ngaro, nga demand biang matakasli, by a report, jong justice by pay, on the extrajudicial shooting of Chester, thank you, it must be made public. Dada kim pelong public eka, kadon ka suspicion against the MDA government, kadon ka suspicion against the police. There is a lack of confidence, there is a lack of trust that will be created and that will remain. That if the air is not cleared by releasing that report. Ka office jong district transport officer ka sorkar Meghalaya kala pensange shipor ka let kawan ka kamai kaji bat ka kit ka ba nonglet nongwan jong ki thuk rapido daga jing thmu ban wanra ka jing sngan bat jing biang lang haka imlang salang haka ne ka nong ba Shillong kinong nya ki thuk kamai kit brio kelaya kendu eu DTO ban wa jing tep halor ka ne ka jing pensange shipor ya ki permit bat license jong ki Yaki permit bat license na kabantaki rapido lasya bakin kamay na do kasnam 8,000 arpaw. Rugi kat kum kani kan notification ba don kamru ban amen shwa. Yaki kat to kat ni ki kendon ke benum kta ya gari ba ke jendreu pat ki khon samla jong ko bri nyok tra. Pat hakawi hina kalian jongi balai hi wan menta long ka ba ni sung phala mo ban na do 8,000 arpaw. Kani ka shokos kadang mi menta arpuar. Te hadian bat ngilai ekran te ki commit ba kyong kamdei ka order kamdei ga handai ndei ba ki shon ni ka ja yi khon samla jung handai ka dei tang ban regulate khnang ba kitai gi bana bar yo ki wan de gi we ki jek bin reu ken wan hang ni klem da bod ka kondon ain ka kanon jongka state ka jongi Way post electric balapen yeng hanala hadong sarang maudat baki maulai
ula bam sarang renjan bat ula ban khlem hakanu kanu ka khleman kajing mensau na kajing sha kan tha hakading electric ka ab ki breu ki bayat lenti na gani ka jaka hagini kita yo bajur house lam ki breu ki bayat na senda uni upos kilayo ma de kajing tersan ki pojan ka par shadu neng khosiu shanu ja ki nong trei bat ki lineman ke MEECL lakli ki breu ki basong hajan uni upos electric lada umlap bi lineman ya thu hakitu ki bawan thobil electric ru ban lat na ka jingyap bat jingyam breu kale niam be din klam lai mi sau sngi ka sen joai menta ka sngi ka khatlai tarik unai tung kala poi shaka sngi balai hakaba dang step la pen yeng ya ka din klam ka bon hayong rangat wa ya ka din klam ka do la pen yeng hayeng lang do nangta bot saki khon ka sen rat ki la pen yeng ya ki din klam rit hala ki jong ki yeng ki sem hadien baki khon rat ki la dep ra e ka sembur knong bat pen yeng hakli chnong chiliang rat hakapor kharwei baje ki kemai rat ki lai kendu lang hamen koi perdi bat salit pen hiar ki bom ki bhuri bat shat habiar ka blai nangta ki salit sha dat lawakor bat sha baro ki jaka le niam hayau musyang shu hadin balapen poilut ikiden klam hamadan siat thong nakaliang ki khon rat ki lapen poi ka knong blai hapo sawer baru doloi ula ai ka jing perna knong blai haukni nikla na ka bentabun pendep ya ka le niam rukom kumta endala dep ka jingle niam baro ki kemai rat ki rai ki den klam shara ki jong ki dong ki shnan kat bai ka knong blai la pen poi hamadan musim kumban shupen kan mau ka jingle niam bakham kong san bat ba iphu ipeng kan long la shai khat saw tarik nai tung hapo kas im atnar ka ba deiru kasni khaddu jong kan ni ka le niam be den klam yo ne kasni wan rai ni pernai perjin yung mat umpe lepo ka yung kasem kapur ka cek yang ha lepo yang ha baik pun sai dai baik pun baik nei bentang wo pengkham hong kunyi kapur ni kha kunyi yang kapur wo em ha em bentang wo pendai bikin yam ki hukum tekon rai yo nga kau deloi cirup ulang dok wo pai cek kemai rai